Angibingelele mbukelo emsakazo wakho Eswatini TV. Themko simbuyisa mbukeli lokubingelelako sehlelweni lakho letenkolo Litsini libandla. Ihlelweni ngembukeli siba nabo ke bafundisi nebana oceceshekile ngenizaba tetenkolo sibuka nje ukuthi ingabe sihloko sithini ngalelo langa lesuke sisikhulumisa nabantu labadzala. Mbukele mnatha ethuba ke akubonge lapho ekhaya. Lapho la usibukela khona ngabe usibukela kumabona kuthe siyabonga kakhulu ngabe usibukela ku social media sithi nje mbukeli siyathokota kakhulu singumsakado wetithombe qhubeka ke mbukeli usibhalele inombolo tikhona kumabona kuthe nakuwe ama social media platforms siyafuna kuva umuvo wakho ngalolu lethu nalo ofisa nje sikhulumise ngalapha emsakadweni ngaleka lokho mbukeli angihambi ngedwana ukhona nalamuhla umpostoli wakamamba usuka lapha ebandleni lase Life in Christ Tabernacle ilapha kumathapha akahambe ethu umthalo uhamba nempostoli team yene usuka lapha emakholweni ebandleni lase Jesus Paid for All Worship Center mnathatha ithuba aphinze avusele kini manje labadzala angivusele Nkosi. Awu yebo kakhulu babe mbuyisa egameni lika Jesu asivusele lembukeli sivusele nababelana babemiyeni egameni lika Jesu sibongele lithuba babe lokuthi namhla sitawuhlalisana kanye sicoce nembukeli egameni lika Jesu amen. Nkosi yami angivusele mpostoli bantu bakwati kakhulu ngapastor T lapha endlini yokuxhumana nalapha ehlabeleni azivusele mpostoli wami kunjalo mbuyisa ngibingelele mbuyisa kuwe ngibingelele kumpostoli wamamba la bese ngibingelele umbukeli weSwatini TV so shido mbuyisa ngivame ukuthi lona ngipastor team yena kunjalo haleluya amen lamhla ke mnguni sikhulumisa ke indzaba the lessons of COVID-19 ngiyaqala ngawe nje mfundisi wami sibuke nje ukuthi COVID-19 yini la sifundise kona noma sifundzeni thine kuye COVID-19 sibonile ke lapha mnguni ukuthi emasonto lamanengi ngalesikhathi sa COVID sibone athengiswa lamanye sabona avalwa sabona nje ukuba khona kunyatinengi ngikuthi emasonto bekasahluleka nekubhadala bo rent njengoba abazalwane bebangekho ingabe mfundisi ngathini wena kuloku lokwehlekele lelibandla lomtimba waKristu. Yes angibonge mbuyisa nembukele ekhaya liqiniso kunenge lesikufundzile mbuyisa kulesimo lesibe khona njengoba shido mhlambe nasike sikhulumisa emavikini lambalwa lendzaba lokuthi sishayeke kakhulu. However ke lokufike kwaba kuhle ukuthi lesimo lesimbuyisa nembukele ekhaya sifike sasilayela ema strength ethu saphinze sasikhombisa nema weaknesses ethu ukuthi si weak la sine strength la naku la kufuna siqinise khona kunenge lesikufundzile uthinza indzaba mbuyisa athi kuthengiswe emasondo kwentwalo ke nalo ke nebazalwane kunebazalwane labavalelwe emabhizinisi avalwa titolo taphela kwaphela kwashaywa nje yonke into kusifundisile ke ngicabanga ukuthi mbuyisa bekusifundo nje sekwathi lokuthi njengoba uthinze nendzaba ekurentwa kwemasondo silamanye lebeka rentwa valiwe lokunye nako kube sifundo kungabe ukuthi mhlambe sikukhulumela ngesigaba sekukhondema noma sekubaka lokunye nje kusifundo sifundzile mbuyisa athi kufuna libandla lingabi comfortable ukuhlala li renta for 20 years asifike la khona sicabanga ukuthi kufuna libandla libe nendzawo le taba elibandla la litawukhondela khona ukuthi noma kufika ikhathi letinje sibe beti pressure ukuthi sekufuna sirente ngani so sifundo leso nekuthi siphindze safundza ukuthi phela asingadleli konke emlonyeni asifunze kuseva awabe khona ema savings both for the church libandla libe nema savings umzalwane individual akabe nema savings ukuthi nakufika ikhathi letimatima utawusurvive njani. Ngiyabonga kakhulu mpostoli ngiyabonga kakhulu hayi no uyavakala ukuthi vele uhlala usepulpit babe nala ukhuluma umuntu ngasangalalela nje Nkosi yami lapha usayiphawula nje Nkosi lendzaba ingabe vele umkhuhlane bongeteli ngona kutobulala libandla laKristu. Lo mkhuhlane ngendlela loshaya ngayo kube kuya ngawo lo mkhuhlane ngabe vele kutelutho hayish nguvakala kutelutho kepha ngeke ukuthi libandla ke laNkulunkulu libandla uyalilwela
uyalilwela uNkulunkulu ibandla lakhe. So kusifundisile babe lokuthi ngilamagama nje ukuthi kusifundisile sifundise kushumayela ukusebenzisa imedia kushumayeleni sikhonde through media sibusiseke bese singakwati itolo lokubusiseka kakhulu ku media but sekufunzile nako safunza ukuthi nekuhlandeka kuhlandeka ukuthi lapho lesikhondela khona kuhlandeke kakhulu indlela tekuhlandeka sasukuma sikumabandla lokunye la kuthinza komfundisi lana uthinza indzaba yekuseva sikufunzile kuseva silibandla ukuthi wathi noma ngabe nisebenzisa imali libandla akube khona imali etawugatha lelibandla ukuthi nakwendeka letinye tintfo likhone ukuthi iqhubeke sinemabandla lapho khona bekanema programs ku TV bo radio stations so kakhaza ukuthi bayekela ngenxa ukuthi kude imali abasakhona nekubhadala so kusifundisile ukuthi ke imali atigcinwe dingasebenzela ama projects elibandla at the same time kube khona ama savings elibandla to sustain the church ngedikhathi lemadima kusifundisile lokho kakhulu cleanness social media sifunzile kuyisebenzisa ngendlela lekahle kusagcina seyemukele sijwayele ukuthi hayi no imedia ayisiya sathani but ukuthi sine sikhone kwakha imali sikhone ukuthi iphinde sireach abantu singabareach abantu sibashumayele bantu labanenge ngesikhathi sinye amen baba amen ngiyabonga kakhulu Nkosi umpostoli Myeni sisakhuluma nje lapha ngikufuna ukuthi libandla khona likufunzile ngiyafisa phindze ukuthi singuphinze lo mbuto ekutheni singabe libandla yini vele lekufunzile nyaloke sesibuka lokuhle phindze sibuke nalokubi ngokhoze ngiyacabanga lokuthi nalokubi nako kwaloko kufundisa kona ilikakhulu sikhuluma ngalomkhuhlane we-COVID-19 yes angibonge Mbuyisane nembukele ekhaya siqhubeke sigcizelele noma sichaze kabantu asathinzile umpostoli ukuthi ikakhulu kade kulolo kuhle nje kufaka ekhathi bona labo media sifundzile lokuthi okay noma ngabe nyalo sesibuyele emasondweni sikhonda kahle but asiqhubeke sikumaintain lama platforms lama social medias because phela lo hlelo lwethu luthi asithinze nalaba ngaphandle labakhona khona kuleto tintsawo now what is more important ke Mbuyisane nembukele ekhaya ukuthi kuneliverse lelisencwadzini yabaseFesu chapter number 6 verse 13 lithi hlomani tonke tikhali kuze into khona kulwa ngelilanga lelibi ngoba empilweni nje liyafika ilanga lelibi nayo isizini lesikhuluma ngayo bekuyisizini lembi lekude lebekayadi lithi ke hlomani tonke tikhali kuze into khona kulwa ngelilanga lelibi bese lithi nase niqedzile kulwa which is very key lithi nase niqedzile kulwa nikhanzakale nimile kuyenteka ulwe Mbuyisa njenyalo besilwa labanye balwe balala phansi abakavuki but liBhayibheli lithi bane strategy now lokhu ke kusifundisile ukuthi as a church kufanele lokubi nje besingasevi beside ama plans engcondweni ukuthi sitawuhambe shaya into letawufuna boma rent lokutawuthola ukuthi sidi imali esikhwameni now kusifundisile ukuthi thina besihlomatically but singahlomela ukuthi silwe ukuthi nakuphela lembi ngikhanzakale ngimile because liBhayibheli lithi akusiloku umqoka athi ngilokulwa lithi thana na uqedza lokulwa utholakale solumile so sifunzile ke ukuthi okay asiseve as a church asibe netindlela ukuthi sibe prepared for all seasons empeleni Jesu usitshelile wathi asihlakaniphise kwetinyoka silwane lesiphi wathi asibe mnene njengemaduku lo shothe enyokeni nomimbi kunaloko uhlele singakufunza le Genesis chapter 3 ke kuthiwa beyinebuciko kwendlula beyinebuqili kwenza konke lobekudaliwe shothi ke uthi Jesu enyokeni asithathe matrix sithathe kwadi sithathe intindvo letimqoka lesitasebenzisa leti tasita ngesikhathi lesimbi amen yebo kakhulu umpostoli wami ingabe sakhuluma nje nganakulokuhle Nkosi lokuthi libandla likufunzile noma libafundisi nikufunzile kunaku lesicatha ukukhuluma ngako ngabe vele kuthi asita kuphi libandla in the near future lokhu lenikufunzile nini kutalisita babe kutalisita ikakhulu nje ku-social media newenizaba kuba clean kutalisita because la ku social media nje babe you are able to reach people lebe ngekukhona kufika kubo okay lebe ngekukhona kufika kubo kuthiwa silama imave
uyofunga kafiki kuwo but imithi khona ikufikisa futhi sibatakwati lemaveni batakwate emaveni naleyeto lo lo ungabi ngumfundisi lodume enzaweni yakubo kuphela so ukhanza ukuthi lo mlayito la kuphewa uNkulunkulu ngoba sibafundisi baningi kakhulu uNkulunkulu sibithenge kwahlukahlukana kukhona umuntu lo ngathi ngakhuluma yena uve kangqono ngilomunye umuntu so ngalesikhathi ke siwasichubeka siwasebenzisa lama medias lawa ba social medias lawa utasita ukuthi noma ngangibani noma ngimuphi umfundisi akhona kufika la bengakhona kufika khona kunabantu labanye usinothi lokhuluma leli gcobo limthinze la khona yekele ukuthi ibulala uthi lomunye basa give up thile empilweni ngalesikhathi ke sichubeka sisebenzisa kuningi lesakuthola that business wise ngalesikhathi sibuka lapha kuningi ma adverts wathola ko lapho ukuthi okay sithole ama brains ukuthi ka business ngenda lokho nalokho iCovid ibolela ama business bosoma business lamaningi I'm doing business nami ngiyakwathi ukushaya ngilale phansi letimo lesisishaye siyangabona ilutho but nyalo siya recover so lokuchubeka le social media ke siyakhuza thola leti indlela ukuthi okay leti indlela uthola ukuthi atsasilungeli ukuchubeka nato but emva kwesikhathi sokufuna sesibuka indlela eti esingasebenzisa ukuthi sichubeka in business egameni kaJesu amen ngiyabonga kakhulu mpostole Mngoni mhlambe nawe babe ungaba khona lo ngakusho ukuthi ingabe vele lokuhle ukuthi asita ngani libandla in the near future. Yes. I believe Mbuyisane mbukele ekhaya ukuthi kutalisita kakhulu libandla because kulesimo lesingene kuso kunetinto lesitifundzile lokube mcoka kakhulu ukuthi lesikufundzile nje obashida umpostoli Mamba sikufunze lethi singasakuyekele lokuhle lesikufundzile lokutawusita ngilokuqhubeka nekumaintaina lokuhle ukuthi lesikufunze kulo COVID njengalabo social media asichubeke sikumaintain nalokutinaka nalokulalela ngoba kulesinye isikhathi uthola ethi uhulumende nakunetinto latshoyo njengelibandla sithi ngihulumende lo okhuluma kwathini uhulumende but sifundzile ukuthi uyathi kulalela ngoba nasi bantu masibasifundisi siqeqeshe ke mina nje ngibitelwe ukukhuluma ngemuntu ngekwelifu laNkulunkulu but kunetinto lotiva sotiva ngalabafundzele tinto letitsinza kuphila kwemuntu lobona ukuthi okay lokhu kufanele sikumaintain ikakhulu kade lengingakugqizelela Mbuyisa ukuthi as a church noma njengelibandla lo COVID-19 noma abe buhlungu kangaka but kukhona la sifundise kona usifundise into ukuthi one umuntu kude la ngadisita kona ngaphandle ukuthi abe naNkulunkulu that's the first most important thing kwesibili kwafundisa umuntu ukuthi umuntu ungumzalwane ulibandla plan for the future ungabukeli namhla kuphela be comfortable ukuthi noma kungafika siphi isimo I will have a way to stand ndawuba na indlela yokuma ngiyayithanda leyo mpostole mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bayayichaza kulabakufundzile nje ngaye COVID-19 ngaba kuhle ngaba kubi bafundzile sebata ucapitalize kuloko labakufundzile kuze bakhone nakusasa kuncoba letinye timbi letiyawuvela siyabuya mbukele sajika khona ititolo. Sahlelweni mbukeli Litsini libandla ngiyakwemukela mbukeli sinavula umsakazo wakho Eswatini TV lamhla ke mbukeli nje sikhulumisa indzaba ye lessons of COVID-19 noma lokho COVID-19 la sifundzise kona sisilibandla nathi sibazalwane besikhuluma lapha nje ngosi sikhuluma tindvo lapha lesikufundzile COVID-19 lokuhle ukuthi sitawuqhubeka sikusebenzise kanjani ngingabe nje mfundisi wami ukuthi lokuhle lesithi sikufundzile silibandla sesiyawuhlala sikwenda yini njengoba manje sikhulume nganaku ukuthi uhulumende sokuvumele ukuthi abantu baye esontweni amen kanti sibantu lesisebenzisa social media nyalo ukuthi sikhona kushumayela ngiyadibuta nje lapha mfundisi wami ukuthi sitawuqhubeka yini sikusebenzise lokho faka ekhathi labo YouTube nabo Facebook amen babe angisho ukuthi sitawuqhubeka babe sikusebenzise sikusebentele okay usisebentele babe kusinenge sivuno lesisitfolile
nakanjalo kuqala kwaba likhuni ekucaleni phakathi kwesikhathi sigcine sesijwayele bagcine nabantu baqale bangena kusimaketha na kumaketha nomsebenzi kaNkuluNkulu lokuthi umsebenzi kaNkuluNkulu noma ungakakhoni kungena namuhla but ukhona ukuthi na uthola isikhathi siphinde ungene ukuthole le information lekumele uyithole so la social media le tinto letendekako tiyagcineka ukuthi ayilahleki information uyayikhona ukuthi le information le endlulile uyilandzele uyithole ukhona ukubhala ama notes uyibhale phansi noma ngabe kulesikhathi lesube busy but akufanele nokuthi uthi usephumile usewucise emanti etoilet sewulahlekelwe awusaphinde uthole le information leyo so la ku social media kungcono ukuthi uyayithola le information yonke njengoba injalo so ngicabanga ukuthi kutalisita libandla kuchubeka kakhulu ngaloko nalethi yetinvo nje lesithi bonile tinhle iCovid isifundisile ukuthi na ungadiva kahle emtimbeni hlola bodokotela masinyane nongadiva kahle emtimbeni avoid letinye tinvo so naloko sitaqhubeka sikusebenzise babe lokuthi unangabe ungadiva nje kahle siyakhona ukuthi uyadinaka masinyane ungumzalwane ungathulisi nekugula iCovid isifundise nje ukuthi wakati naki uhamba lula ngoba ngiyanaka nje lapha Mpostoli usakhuluma besingafika iCovid uthi nawuphethwe inhloko nje uthi hayi unathi mandi but khomisa ukuthi kuyaphila khomisa ukuthi uyaphila so nyalo yasayifikile ke iCovid uyasikhombisa ukuthi kufanele sijakele esibhedlela ujakele esibhedlela masinyane baba so namanje nje le mvo leyo lesithole lapho na ungayiva kahle uva ngathi uyavimba awusadlali manje ngiyabonga kakhulu ngiyacela Mpostoli wami kube khona lokushoko nawe amen lendzaba lesikhuluma ngayo amen siyabonga Mbuyisa so iPaulile uMpostoli Mamba kutasisita bekungaba kufisa kwami ukuthi ngicele bazalwane asikumaintain lele sikutholile ikakhulukazi lama social media platforms bekungaba kukhutsata nje ethi bazalwane abasekele mabandla because itolo bothi na uthi ngifuna kuyocala uhlelo Eswatini TV ngiboshumayela sponsorisheni bazalwane bathi bazalwane so yokwentana umfundisi ku TV ngoba siba naye la sondweni but ke sambe sabona Mpostoli lokuthi le media ilusito kakhulu so kungaba kukhutsata abazane sabasekele mabandla abo avele la kuma medias ngaba ngeSwatini TV radios lama platforms asibe khona nalokuthi ke kunana kulokuthindwe nguMpostoli Mamba ukuthi sekusite nje nalokusita kunaka umtimba ngiyakhumbula nje nakusakhulunywa kakhulu ngalo COVID-19 kunento lenkulu lebe bafe bayichaze ukuthi lo mkhuhlane ukushaya kakhulu na uthole ukuthi isimo sakho semtimba vele siyantengantenga lokungakufaka ekhathi besinganaki ukuthi sidlani mhlawumbe sidla kanjani but COVID ufika sifundisa ukuthi sekufuna ngidli lethisi ngisidle spinach letinto letakwa kumtimba now those are the things we need to maintain ukuthi lo kuhle phela lesifundzila asikusebenzise sikumaintain kuze kutokhona kusita ngigqizelele Mbuyisa mina ngingumuntu wetako moya lento le iphindze yasita ekuthenini asijule kakhulu la kufundzeni live la uNkulunkulu sijule kakhulu la kumatini uNkulunkulu now asingedluli nje Mbuyisa because nyalo besihlele endlini kuthiwe hlala endlini bowungana choice kufuna uhlale nelBhayibheli lakho la livalo lokufikela uthathe iBhayibheli ufunze iBhayibheli uthi ngiyahamba nyalo emhlabeni lokho ke Mbuyisa kusifundisile nembukela ukuthi asingene sijule la uNkulunkulu asingene kule live siyimaintain lento yonke lento lesiyitholile ingapheli amen mfundisi wami siyabona lapha bazalwane sebaphinze sebakuya ngekubuya esontweni sebaya ngekujwayela futhi ukuthi nyalo tino setiyabuya tiba normal ngabe babe ukhona invele umehluko niyawubona konini nibaholi bemabandla as compared to itolo na usafika lo mkhuhlane bese kuba khona nyalo baba ukhona umehluko babe nasibuya kulomkhuhlane nje bazalwane nasibuya kusuke kuvule emasondo bantu abakabuyi babe kule bantu abaningi labangakabuyi basilahlekela ba kuzamthiza maze iCovid usimthiza umuntu uthi sabagula hathi sikubutale ivote zathi mfundise iCovid ngathi emsebenzini awuyini baba wathi kuyaya ngathi akude le Covid emsebenzini so abantu besabhaqa ngalomkhuhlane lo bahambele emakhaya uthole ukuthi vele sebabaleka but inyalo babe Mbuyisa bantu bayangena
bantu baya lokwesaba because bebaphila kufiye bantu nyalo lokwesaba sokuphelile nyalo sesifocus manje i-attendance esontweni yinhle kakhulu singabakhuthaza ukuthi ichubekani into emasontveni bantu bakethu sitonishumayela lengaphandle le ukuhlala ku social media kuphela angeke ukusebentele kahle ngoba lana le altarini ku yes kwehlukile le social media likho alikho altari lela kufuna utodijike altarini nawufika lapha altarini impilo yakho ngeke ifanane ngoba tinza watfanani wafika nje altar wafika lapha altar lapha utikhalela egameni lika Jesu lo nkulunkulu aleli altar bese yasukuma so akufanani vele ku social media ngeke kufanane nayo imcoka but nje asitiyeni emasontveni sitawukhonda uNkulunkulu bathi isiguncono ogulana sigulela esibhedlela esigulela ekhaya mathuba so angaphila uyakhola ukhola but come to church sitakushumayela egameni lika Jesu ngalesikhathi kushumayela kuthiwa live la uNkulunkulu is verbal is inspirational it have got influence it comes out with the influence and change your life listen Bible he sent forth David ukukhuluma ukuthi he sent forth his word he led them and delivered them the time we speak the word egameni lika it changes your life it influences you egameni lika Jesu kuthiwa it's plenary it is plenary it's full le live liqhamuka liphelele lona lodwana ngalesikhathi kushumayela sikubone egameni lika Jesu we are shaping your life egameni lika Jesu amen hey osiyami lapha apostoli zofuna manje shayitilive batasikosha baphasi ngosiyami apostoli wami ngiyacela nawe ube khona lokushoko babe kunati inombolo ukuthi bazalwane ngabe vele sebaya ngekutayela yini vele nekukhutsata nje babe bazalwane lokhanza ukuthi vele ushilo umpostoli sebahlele ekhaya labanye sebaphosa lithawula ukuthi ayimine vele ngase ngahle ngihleli la ekhaya kwalomkhuhlane ngathi utangithola lesontweni amen yes siyabonga Mbuyisa nembukeli so ichazile umpostoli Mamba la kancane gradually siyabona simo siyabuyela siba sihle kakhulu it's unfortunate Mbuyisa ukuthi sikhuluma kunemabandla la kuhambe khona la bafundisi lebe bangibona babukela omabandla bahamba ngalomkhuhlane kunetilonza letingakapholi ukuthi hey mhlambe umfundisi wethu ngawukhona wahamba solo kunaleyo pain but nje nabo singabakhuthaza abazalwane ukuthi bazalwana singafiki phela ezulwini kusachutshekwa kulendlela akuhanjwe noma ngabe lebe kangumholi wethu la sontweni uhambile but sisele thina sithubeke nalento in terms of kude emasontweni lengikunothisi lemne Mbuyisa lesimo siyabuyela vele siba kahle and what is so exciting Apostle Mamba lengikunothisi ukuthi banenginyalo bantu labanikela impilo dabo kuKristu lebe bangakadinikeli before kuthi tena kuvulwa lamasonto kwangabuyabuyela kahle le attendance but what we see now sibona imiphefumulo iyazuzeka kuKristu which is something lenhle kakhulu because ipurpose yaNkulunkulu yekuletha Jesu emhlabeni kwakuzuzeka libandla now sesibonga ke ukuthi lokumgcoka ukuthi kuko konke lokwentekile now kukhona la uNkulunkulu afike wasuyadiveta khona kubantu because kuso sonke simo lesidibana naso kufuna ukuthi Christ abonakala now kulesimo ke lesendlule kuso bantu babuye emasontweni nalobe kangayisontweni udecide nakuvulwa lisonto wathi hey angiye esontweni sengibonile ethi ngasuphila kusungasekho wampile kube khona so now which is something that is very good babuyela abantu emasontweni nangabe kukhona losibukele enyalo longakayi esontweni lo solabeka iBhayibheli phansi sithi akalithinzithe impostoli athathe iBhayibheli abuye lesontweni kuyokhonda amen ngiyethemba mbukeli uyativela lapha ekhaya ukuthi iBhayibheli lakho lithinzithe mbukeli lesondvo likhona lesondvo libuyile ngiyafisa abapostoli bami sifike ngasekugcineni kwelihlelo lethu ngosi sesitawuvala nje mfundisi wami nanga umbukele ekhaya nanga umzalwane ulahlekelwe ngoyonke into lebekanayo inzuzo kuye ngenxa yemkhuhlane iCovid-19 ngabe ulahlekelwe ihlobo yakhe ngabe amabhizinisi tonke into impilo yakhe ibe nje upside down ngiyacela umpostoli wami umkhuthaze lo yambukele haleluya no si umlakeli ngasho ukuthi iBhayibheli lithi kuIsaiah iBhayibheli lithi hold not to the former things behold I'm doing a new thing la ngeke invele ingodi kakhulu babe kunaka invele ngeke uyishintshe ngeke sikushintshe ukuthi iCovid ibabulele abantu ngeke sikushintshe ukuthi amabhizinisi wabulele ngeke sikushintshe ukuthi kune havoc leyendile
i-COVID-19. But lokufuna umqoka is to focus on what God on what is about to happen. Is kuyekela ukuthi nendlule kuphi bese unakanaka la kwento kaNkulunkulu uthi behold I am doing a new thing. God, there is something God is doing empilweni yakho. Kukhona lokuthi sometimes kukhuluma omnye umhlala akhala ukuthi sathana ukwenteni eve ngathi sathana ushana kakhulu ukhulu kakhulu kwento wangisathana naNkulunkulu. uNkulunkulu wenda lokukhulu uthi kubuke once you perceive it you will see it. Ndothi mina susemehlo akho lokwendekile itolo nakena lokwento kaNkulunkulu. God is doing a new thing egameni kaJesu. Perceive it. If you can able to see it, it means you can have it. If you can see it, it means you can run for it egameni likaJesu. Nakana kulokwento wangisimakathi sisathandaza sashumayela yathi ukuthi inkosi engadimulo inamasula amahle ngempilo yakho emasoko kuphule kuphilisa ayekubulala. So lo uNkulunkulu lona wenda involensha lengakase isibe khona empilweni yakho. Expect something great in your life in Jesus name. Amen. Amen. Ngiyacela Pastor nawe ma minutes nje lamancane babe ukhutsate nanga umbukeli babe. Amen. Asibonge Mbuyisa umpostoli soyisongile la kukhutsata umbukeli wethu lo endlule kulesimo lesi kungaba ukuthi live la uNkulunkulu lithi encwadini eMahebheru chapter 12 verse number 2 lithi nimbheke Kristu angumqalisi nemphelelisi wekukholwa kwenu. The most important thing lengakhutsata ngayo umbukeli ukuthi noma ngabe kwentekeni silahlekelwe ihlobo kuhambe emabhizinisi kwaphela imali kodwa sithathe emehle ethu siwabhekise Kristu lo ngumqalisi nemphelelisi wekuphila kwenu. Uthi lo mnye umhlabeleli kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe kwaba kuhle ukuthi ngingene edingcinambeni uthi ngoba kuba kuzange kube nedingcinamba nekuhlushwa bengeke ngathi ithi uNkulunkulu uyadenda timangaliso bese uthi ke through it all I have learned to trust in him. Kuko konke ngifunze kwethemba simakathe thathe emehlo akho mbukeli waphakamisela etulu uKristu nguye umqalisi nemphelelisi wekukholwa kwakho noma ngakwentekene empilweni uthi umpostoli God can still restore. Simemetela lokho nje thathe emehlo wabuke uKristu noma ngabe bese kuvalekile Mbuyisa kumnyama athi angadi ngidawuvuka kanjani but nangathathe emehlo waphakamisela eKristu there is a way. Amen. Mbukeli ikhona indlela mbukeli noma ngabe bese kwendekene empilweni yakho noma ngabe iCovid ikushiye ungenalutho ishiye ungenalithemba iCovid ikushiye ungenamsebenzi but likhona lithemba mbukele ungathatha ithuba abonge kakhulu kuapostoli bami kusihlonipha nje abantu abadzala bete lapha e-studio beto shareisha na information le powerful ngana indlela nayi siyabonga kakhulu nawe mbukeli lapho ekhaya kusibukela la usibukela khona sithi nje qhubeka mbukeli uhlala nathi umsakado wethombe Eswatini TV sibosa amaswati usale kahle. Amen.